INP Mizo Channel clear tu te in zain chi bai le vek ule kan channel in lo clear thina kan lo me tun tumpo Myanmar ram chung boina kan clear le phot donya langsar zual deu ania wangin state le region then khat boina omlem lo chu alom oma ngain kan soi lo mai donya voin march ni som pakhat hian mun rang ranga kongzo ani le a kan soi to ang khan boina hi anika ni na thlenga ang khop mai voin lam kongzo renguna not dakona te mandalay region na chian e taza na te makoi region huam chunga miaing township pa te hian sipai lamin tharum mangin tha an tho vele a heng mun thuma tanga thi hi mi pariat an tling to not dakona hian kongzo anin hoi hot mek lain sipai lamin an ka pa mi papakhat alua ka fu ni na boral ngala pakhat ka fu ani bok ani po hiang ngai tu om hle ni mita mutu te soidan chuan kongzo an latran ma hova be tok an ni mandalay a hian kong an zo mek chu sipai nan not dara mi pakhat thi in mi somthum velin hliam an tur bok ti chuan mandalay khopuya demonstration wanga nun na hlan mi som pathum an tlingta mieng khopuya hian tlai lamdar thum thleng kha chuan mithi pasari an om nia soeni a hliam tur mi som paruk anom bok makoi khopuya po thalai rual te chuan a hloma in hor khom lui lui lo deu zongin voin po khan kongan zo vele boka te chuan zo mi chin mi te omna kalemeu khopuya po chu tiang deu zong chuan kongan zo ani paku khopuya voin han kong zo chu sipai le police lam hian tear gas le an man ro dang tenen an be le a mi pakhat chu alua ka fu ani vele a ramtana nun na hlan vele ta mi pakhat dang po akian ka sak bok tin CDM kong zo tu te an man na sa hle nia soyani a an mi man te phur tu sipai motor pahni izet a om ni in a hmuna om te chuan an soi patein khopuya hian sipai thu nei na do dala kong zo an tum mek lai an kal chua ma deuh hian sipai lam hian an zinga mi pasari an man ngal ringut maya heng ba ka kong zo tum po ni chuang lo thingpui dora thu te chenin an waman ta zel ani ome an chet dan hi arova thei khop mai patein khopuya hian sipai lama tanga beina awm tak fo wangin a hloma in hor khom lovin mun ni mun thuma anin thena kongan zo thina ni voina patein khopuya mian man tak hi som chuang zet an ni in DVB news chona soi karen khopui phayatung suwa general hospital ma a demonstration siam tu te po rubber bullet le tear gas manga be anni hliam tuar anom nual nia soyani engza chiange tiaro kan la fin fia thei ri lo deu kachin state michina khopuya sipai mai mai nan oprem tilova kongzo antam le hle michina hi anwana doya niang voin kongzo po beyan tok le a silaya puak na sale hle nia soyani kongzo zinga mi pahni ka hlum ni in hliam tuar enge mozatan om le bok heti lai hian thulom om lam zoi zoin riat tur om chho ve ret bok February ni khat minong hlainan thu nei na pong la ka tang khan police then khat chuan ni an tilova mi pui lam an thlop reta tuna phei chon an tam to hle ni CDM lam chuan rampum huapa CDM thlop tu police hi sang an tlin trep to thuan soi heti lai hian sipai lam thu hlai ro alang lo hlea ma se voina rengun khopuya sipai thokmek lieutenant rank kai pakhat chuan CDM azom veta hetia tuwe mo in huai sen taka han zom hian midang dang point an ron zom ve zel tura ingai teng u ti chuan tuna tangarei lo te a sipai hian boi don ani kanzo chin na thlak omna chin state a po sarkar na thok CDM thlop tuan tam ta hle media lama tanga kan mu danin chin state a hian sarkar na thok zinga CDM zom tu mi sing khat sang le le zanga chuang an omta a sarkar na thok zong zong sing ni vela tanga chutin za som sari le pahni an chuang to ni in khonum tung news chona soi kan soi fawang khan minong hlana thu nei na pai thak na na ti mak mo chu sarkar na thok te nor na he ni
ni tinin sarkar na thok CDM thopa minong hlai na thu nei na hnuaia na tho tum lo hi an pung zela voina po Kachin state suiku khopui department tina tanga CDM thop tu hi mi za sari chuang an ni to thuan soi tunma sian state huam chung lo om thin tuna ero Mandalay region Pinuluin district huam chung om ta moku khopuya po sipai thu nei na do dalin kongan zo na sale hle a sipai le police hian tear gas le hand grenade mangin anti dara mai chia pakhat telin mi som chuang an man mose khopuya kong zo po sipai lam hian silai voi ruk meu met puakin mian ri grab vele boka kong zo tel thalai te tlan dar chu motor ne na zuin mi som pani an man nia soyani then khachuan an man zong zong hi som pathumani som pathuman ni antibok thile hliaman om thuero riat ani lo hlo phakan khopui hi security an uluk hleya chuti chungchuan generation z thalai rualte huai hotna in nule pa thahnem taknen kongkhang rangin sipai opna an do dal zia an lan tir zel tho hetiang deuh tho hian moon state khopui molami in po an strict hleya mi kalvei wak te po an smartphone thlengin an check sak zia nia soyani moon state khopui pakhat chai truwa chuan sipai le police ten dim doina nei mi lova tluang tlam taka kong zo te chunga kutan thlak thin le rong taka mian tha fo wangin even lamin min boy pui kan ngai ta ti in R2P an mamo ta ti lan tir na signboard kengin sipai thu nei na an du lo zia an lo lan tir veni mongjua khopui hi khopui huai sen zinga mian nia thile hliam pon om nual to anin lungrual thei hleya an kong zo poi pui thei khop maya hetiang ania wangin minong hlaina ui chau ho hian kong zo thei lo tura dan be hrim hrim an tumani voina po na satakin kong an zo zeta sipai le police lamin an bei le maidona wangin mi anin tender ve ngal maya ti hian sipai opna an do dal zelan tir zel chung si in nun na chan lo zong le boina om lo tur zongin an kalpui ram ram ta thina boina om lo tur zongin an kalpui ram ram ta thina ni meithila khopuya po voin khan na satakin sipai thu nei na do dalin kongan zo le zirlai te le zirtir tu te pol rang sangami te in huai khot khomin sa khopui thiam te nen an thok rip hle ni voin meithila kong zo hian mi sing chuang te meu an fe chuak le nimin march ni soma min chian khopuya sipai do dala kong zo zinga an ka fu tak chu voin tlai lamdar khatvel khana boral ni in BBC chon soi ani hi kum som ni le pani mi ni in nimin khan sipai na mit ko noi lama an kap fuwa anun na chan tumin an beina sa hle na chungin ramtan anun na hlan ta ni minong hlana hian lam tanga zong ve nge don ti chu hriat sa ania thu nei na pong lak vele rakhain nampar ti chu atlon ngala an leader zel tang te chu hloma atilom thiam hle ni ti chuan voin march ni som pakhat hian rakhain hel kan ti mai arakan army AA ti hriat lar te chu hel an ni na hli sakta hel anga nun rong taka thil ti eng man nei to lo atiani sipai lamin an enkol mek damaira chanchin buina soidan chuan minong hlaina ruwa man na chinga le an thil ti tum ra bi chikuwa anga mala an ni thu tarlan ani bok AA ho hi sang ni le som ni mars thla ni som ni le pathum khan NLD sarkar na hnuaya hel anga puan an ni kha nia AA lam chanchin ngai ventu te thleng khan man le tan tir an ni ta zel ani kha Myanmar sipai ne na anin ka tran tak chu sang ni le som pariat December lam khan ani chuti laya Myanmar sipai thunun tu ber chu tuna hel an ni na hli sak tu mino hlana tho hi ni khati lai khan ral tlan an tam hle kha sipai lamin in ka hayan in ti puan po in chero wa tak tak misual an om ti mai mai chuan lama siamin minong hlana hian anaw te ka tir le thut thina ho tom na rakhain ba ka chin state chimlam palet wa thlengin anin kap ta fawani chutianga rama boya wangin sang ni le som ni November election pon nei ve thei talova sang ni le som ni November ni som pani khan in thanna nei theilo na hmuna in thanna nei thei dan tur kong zon thuwa NLD sarkar ne na ngen na chu
rem changa mangin sipai le e te inkar chu tlemin alo dai le ta dewa in pom ton na thu chu in kha engemaw zat an chawl ani ti chuan voin khan hel an ni na hli sakin mino hlana hian promotion a peta ni chu heti lai hian Kachin state phakan lama chuan Kachin nam sipai te le mino hlana ui chau ho anin kap ni in Kachin media lam chuan an soi mani lama sian state mar lama anin kap kha chu mino hlana lam hian an bo masa deuh thina tun tumero KIA lam an che masa ve ta thung a hmuna om ming thup pakhat chuan jingdar thuma tanga dar nga inkar vel chung zong anin ka na sat thu le chhun lama po an la in ka zel thua soi ni in a hmuna om ming thup pakhat chuan jing lamdar thum atanga dar nga chhovel thleng na sataka anin ka thu a soya chuba ka chhun lama po an la in kap chhun zom zel ni in amino hlana lam tang te chuan voin khan dot muhlum an soya chu thil dang nilovin mani lama UN Security Council thukhom Myanmar ram boi chung chang an rel na khan ram paliten Myanmar military coup thlop zong in ban an phara chum zinga chun India po tel veni anan ti mai chu pumodia sarkar chuan niati lo hle aniang rang lutuk tak main he Myanmar thu chu hi dot muhlum ani thu te Myanmar democracy a thlop zok thu le sipain thu nei na an la mai chu India in a thlop mi alo thu te Indian embassy kaltlangin minong lana kai hruai thu nei tu te hnen a hriat tir ngal zak chemang chu o Myanmar sipai te hi an nun rong aniang Myanmar special envoy Dr Sasa chau khan soi se chuan ati lutuk te po kan ti mai theya ma se ma chau nilovin human rights activist rang point an soi zela an soi dan chuan hriam hreili inven na engma nei lo civil mi te chunga ramsa ang maya khongai na le lain na si te tiat po nei lova until ti rong tak hi International Court of Justice ICJ lama kan king don khop anti hlomani heng human rights activist te ba ka ram chunga dan thiam tam tak point sipai te chet du dan hi demin human rights clear na atanga adik lo zia an soi ve bok boina engma siam lova kongzo sipai le police in an mana thir mum tlon tenan vua a mi pani khatin kuthak mai po du tok lovin an vuak ron chiam thin boka an silai kom ten an soa an man te an soi sak thlum tak atuk lama ruang la tura mi thi chung te an hril le mai ang chi te then khat an omna an hriat lova bau ta te an kuthak tur lova om huna thi ta te heng an chet dan ro walu tuk taka wangin an king don ani heng an chet dan ro wa tak te hi video camera thala ka fia takin a mu thei veka evidence thatak tak nen ICJ lama an khin tur thu human rights activist pakhat Nikki Diamond chona soi hetianga ramsa angmai in soi sak hi mi hring puite chunga human rights bo chiat na sang ber crime against humanity ania khovelin human rights bo chiat na soi zinga rap thak berani ti Nikki Diamond chona soi bok nimin February ni som khan chin status sipai Deputy General le a ho te chu CNF ho tu tenen in muin thuan soi ho nia hriata nia an thu soi anin rem na ti lamero engma hriat tura la omlo sipai lam hian CNF camp an mun pui mu ve hrim hriman du thu soin anin hruai ta ti chiang takin media lama tangin kan hre thei ta lova kan channel lo clear tu te khan in hriat chian chon ron soi ula thange hetiang boruak kara voin khan sipai te chuan CNF camp lama vakal an tum le ni in haka post chona soi CNF lam hian rem anti thei bik lo atiani sipai lo mi khwal tu than tlang township chunga tlang lo khomi te po an hlau thong ru to hleya ral tlan an omtran ni na soi bok nimin khan South Korea parliament member te chuan Myanmar sipai opnan du lo thule Myanmar mi puilama an tran thulan tirin Seoul khopuya Myanmar embassy kotlayan pungkhom Japan sarkar point Myanmar sipai te chet dan hi adem hleya UN Security Council po hi achemuang lutukani hi TN adem thua soi bok anila taka UN Security Council meeting an thut khom le chuan Myanmar ram boi chungchang thutluk na ahma aya mum thadeu zokin an siam thei ta phota UN Security Council ram som panga ai o palai te hian
China le Russia hi an ngam chia lo wani hi thutluk na mu malan siam theilo khania ma se tun naya Myanmar chungchangan ngai tu ho non lea sipain thu nei nan chu sak hi civil mi te hne na an pelet le ngei turani ti le boina siam lova thata ka kongzo te chunga sipai lamin rova taka thilan ti thin hi kan do dal tlatani ti thutluk nan siam fel thei rama hei hi UK sarkar lammo sonani nge maro chu an la doi o via waniang thu nei na pong la ti tong camera an la mangam ta chuang lo ni in VON News Agency chuan soi maro chu ti ngot chu ni lo tura ngai la R2P anti mai responsibility to protect tir tura Myanmar in deal na thelu chu UN General Secretary Antonio Guterres an adon thu official takina pom chuak ta a Myanmar ram boruak hi mi puite be sei lam hoina sang tan mai thei boke kan thir zel phot don nia